aba Rotary Club of Kololo Kampala bakwatanise n'eyantungamo bashagatirwa umuhanditsi umukuru w'ekitongole cy'ebyamagara Dr. Diana Twine babandize no kurambura irwara rya Mother Franciscan ko kubahereza ecuma cya CT scan ukwera gutungura ebyamagara twagibaretera twagibaha bitwe nk'aba Rotary nitwurira tukwesima ngo kuba ecyo nico kigendwa cyitu namunonga kuyamba abo abatari kwebasa ntutekateka ngo icyome kikiri kwija nikija kucendeza amhendo y'abantu tubakubeni bahakoje mu rwaro nikegurira twiguraho icyuma cya X-ray machine kandi twatwine n'indwara cyo kureberaho indwara ya TB nubwo kuba iyi ndwara ya TB ubwiro bw'injo ubone bimubasha kubura ushangiye utakorora takutuka n'ikiro kandi ubundi urukumano kwera ningo rushasha amagufa so kuba kuko mu X-ray ubwiro bw'inji ko kubone nkamizo mu kifuba X-ray ni basabwareba kuba ubundi nimuka mushagama X-ray ningebe habi mafumukire X-ray je ne basako abahona bazisereho no kushomesa ba VHTs amyoga yabo ombyanga ukuba ari kubasa kureba umuntu wa TB bakamumanya kandi kuba kubasa kumureta mu irwaro icyo nacyo batendekwa abo kuba n'ikintu cyukuru munonga tubasa kureta icyomo cyo cyoma cyagumaho kiti n'abatendekirwe ubundi sikugira amasho. We are trying to work hard for ourselves to get soap, to look smart in front of people and the people we are serving. We kindly beg that when we get a monthly pay, it will give us a proud and even a courage to work more than how we are working. Sister Marlena Webler were in charge w'irwareri asimira ba Rotary bwo kubishika bakabakwatiraho. Among these partners, the Rotary Club of Kololo, Uganda, has played a particular significant role. So we clap for Rotary Club Kololo. Hati nyowe nchimpezo mhimbo kugira ngo nagaruka nkagumana indebe ki ebikongerwa okuriba ngo byamagara byongera kuguma nibiyongera mu misho. Dr. Diana Twine uriyo muhanditsi w'intura wa Ministry y'Ebyamagara hasimira ba Rotary hamwe n'abirwareri kandi araganise ngo government nayijaguma nebakwatiraho amba hamwe twareba mutine biri kuba yamba babase kuhereza uburundi munonga sima ba Rotary babahere X-ray neza kuyamba ko mu kicoye komu igicoke cyantungamo nantungamo yona reading district twine namba yaba barwere sirimu benji so kandi abarwere basirimu umuntu barwere sirimu nibaba bene na babunde nibarwara na TB so mbwen kuba kutunga X-ray ne bayamba ukugumana bakebera abarwere abeja umurwaro kuraguza konkate icyo cyonka ntija kureta na mobile clinic yetu erukebera TB barebe ngo bayongera screening abantu ombyaro Gashakwa Susan Charisim.